Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uyaphila-ke. Mina ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizole ngikulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ngingakuphuthi kulezi ndawo ongenza njengamanje ukuthi-ke cindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke sekufike laphana-ke ukushiwo-ke indiya-ke nge-MK-ke noZuma-ke laphana-ke wavela-ke nokuningi-ke kodwa-ke ngifuni-ke mina ukuthi wezwa ngami phela nje udlala-ke ividiyo-ke yakhe-ke lo sisi-ke echaza-ke laphana kuzwele wena-ke laphana bengicela ukuthi masuzuleke le video le ungene kuma-comment section-ke ufushe uvo lwakho ukuthi wena-ke ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke masicinza nebhathini nje usubscribe nje akubizi imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngikufakela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke nawe-ke le video-ke awuyithokozele. Sharp or what, but it shows the South African history, like apartheid nanan. Singene khona ke ithi nje inhliziyo yami hawukangcono ngoba uzoke yabo abe khona ayibona ayibukayo while nami ngiphumula sengigazela ukukhuluma wesisingisi wesinalomuntu nesingisi sakhe besiphela uhalf yabona ngisi nje hayi ngizoyisiphumule la hayi mase kuthiwa hayi lapha i-donation ka-R20 ifunakala so soba uthi cash besingenawo ngithi na ngisa ku-ATM hambe nge-ATM ngikhiphe u-R50 ngifese okhokha ngithi mina isikhokha soba u2 ngoba yena uphethe ama-euros and abathathu. So they give you like an earpiece where you listen to this person narrating what you're looking at. So in our boards 1, 2, angazoma 9, whatever. Anyway, board number 1, ukhombisa for the very first time when people voted in 1994. Yabo? Hayi siyabuka-ke uyachaza nalo muntu uyabona nani, okay fine. I think that's a board number 6 or something. Kukhulunywa, but that board bekhona the part where kune MK formation umkhonto wesizwe wing 1961 December 16. Hayi leli ndiya leli esingene elihle lapha ngoba mesingena kunamandiya awu3 le ndawo iranishwa amandiya ngicela nilalele lento hayi ngoba nginenkinga namandiya kodwa ngicela nilalele awu3 lamandiya isalukwazi nekhehla mase kuba ubhuti ninyana nje esikhokhe kuyena. Hayi leli ndiya ke lifuna ukuveza nganoma lali nalo lali ku struggle nomani kodwa nje uyawazi phela amandiya. Anyway lithi ke formation of umkhonto wesizwe, the real one, not this fraudulent one, ngoba even this guy usemacala yazi ithi inhliziyo yami angimphendule mase ngithi ayengihloniphe isihambi sami yabona ake futhi ngingakhombisi nje ubuhlaza bami ngoba phela mina ngalidabula ngempama ukuthi ikhehla ngiphume ngihambele yabo ngisikodwa athi ngingakhombisi ukuthi ngihlaza nganani athi ngisulele. Hayi shuse le ndiya ilithunyelwe kumina inkosi impela ngoba liphinde libuye game 2 mase libuya manje sasibuya vele sesiyangasemaphethelweni we khona uOliver Tambo yabo khombisa ukuthi he was banned, Mandela was imprisoned, kuvezwa ubiko yabo khona no nabo sobukwe yabo nanani libuye ke selisazokhuma ngoZuma yabo guys. Mina nkosi yami I don't care ukuthi ucabanga ngoZuma but ungakhulumi ngabi ngoZuma in front of me yabo angithanda angifuni. Anyway libuye ke le ndiya ke manje shuthi libona ukuthi hayi yabo la ufuna ngizomshumayeza ngobubi baZuma livedane lithi uZuma is a fraud. uZuma ngathi mina uyifraud mewenze njani lathi uZuma what wives 3 wives ngathi ungena phi lapho wena ngathi uhlangana phi ngathi uZuma is a Zulu man mefuna ukuba na 8 wives he can if efuna wathi but he raped ngathi wakhona endlini ngathi wa rape wena kombe. That's how you know. Wathi for the first time ever ungena umuntu la defend uZuma ngathi mina uyijwayele lento yakhe ukuthi ungene la and smear
ube kwi-smear campaign ngobaba wabona lo engihamba nawe uthi kuyashuba wathi ukuhlehlela emuva ngathi mina uyijwayele lento yakho wathi hayi anyway ipolitics ngathi mina asikhulumi ngepolitics sikhuluma ngokuthi wena you are standing here within a place ekhuluma about the South African history and you decide wena ukuthi wena you can smear igama lika Jacob Zuma. Who the hell are you? Ubani wena? I mean, I don't like this. Angithi about this place is a beautiful place. But what you're doing angithandi. What's the first time ever ngathi uyaqala ukuba nomuntu intelligent uhlezi uneziduphunga zakhe ezikulalela ukukhuluma le nonsense. Ngathi mina I will not stand for it. Not a day, not a minute I won't. Angifuni futhi. Ngathi mina futhi sengiyahamba banginika the book where you write a comment ngathi stop Zuma hate. Ngifuna ama comrades aseThekwini. Sifake ikipa ze-MK. Sivakashele liyanda. It's only 20 rands guys. Sifake ikipa, sifake iregalia yonke ye-MK. Sishone khona. Asizukudlala indiya. Libekwe in a place ukuthi sizoholela la ongena la. Hey, kanti uZuma wabadlelani abantu. Ngifuna sihambe ma comrades, ngifuna siyenze kube i-excursion yasemakhaya ethu. Ngikhuluma nabe MK njalo angifuni ke niqwambuluke la nizokhuluma ukweyisa. Ngikhuluma nabe MK ngoba ngikhuluma. Muyi MK nje ngikhuluma nawe ula eThekwini funa u20 rand ushone khona lapha eMoses Mabhida uyongena usigqokile ufake kwa barrett kwa kepisi everything ye MK. Sisukudlala landi. Ngidiniwe ngiyafa ngise ngiyayisola ngithi kodwa ndiya befuna ngibe ngithatha le ndiwe iphethe ngilahle lapha kude endlela ingicasula ngayo. Angifuni umuntu okhuluma ngobaba guys.